Sanibona. Kukhona ke lenkulumo eyayikhulunywa abantu mabencokola ethi omunye hawu saze sasihle iskipa sakho. Bese uthi kona mnikazi weskipa hawu ngiyabonga. Bese ethi ke lo eqhubeka ethi hawu ongipha sona. Bese uthi nayi bofika uzosilanda ekhaya. Inkulumo leyo yejoki, inkulumo leyo yamancoko ukuthi abantu ababili abazanayo bayancokola ngoba uqonda kumncoma iskipa sakhe sihle. Kuyenzeka futhi omunye athi awuyaza inhle imoto yakho lalihliveni lakho ayifuna ungiphe lona bese uthi nawe ngiyabonga bofika uzolanda ekhaya. Angeke ngempela umbone nawe ngisethwele ikhanda ngempela uthi ngizolanda leyo moto noma afike bese ethi hayi ngizothatha leso skipa othe ungipha sona ngoba kusuke kuyindlela yengxoxo, kusuke kuyindlela yokukhuluma, kusuke kuyindlela yani yokujoka, yokuncokola, nisuke nincokolisana nje nidlalela njengabantu abazanayo. Yenzeka futhi thola ukuthi ekhweni lakho noma ekhweni usulobolile waqeda ebesethi umkhwekazi wakho noma umkhwe wakho hayi mkhwenyana usulobole waqeda la ekhaya usuyingana la ekhaya wena noma ungangena esibayeni usenge akusenankinga noma ungafika nesikhindi noma ungafika ngangena ngevest la ekhaya akusho usuke beqinisile ukuthi ngempela ngena ngevest la ekhaya noma ngena ngesikhindi ngoba kuyohlezi kusekhweni lakho noma ngisho wakhipha u60 wenkomo kodwa kuyilapho njani oganwe khona kusekhweni lakho kunosibari bakho kuno anti bentombi yakho kunobaba omncane bentombi yakho kunobaba omdala bentombi yakho noma bakamfazi wakho kunabane wabo bomfazi wakho. So asike isidingo sokuthi ngempela sizongena nophethe ibhodlela lakho lokho noma ungene ngevest njengoba ngigqokile nje ungene ngesikhindi ubona ukuthi bangikhulula bona kodwa sokuyindlela enjani yesincomo sokuthi bayancoma bayabonga ukuthi impela obalobolole kahle. So abanye ke abadida ke lenkulumo uthola ukuthi usibari noma umkhwenyana sekuyena osephansi phezulu sedlula ngisho insizwe zakhona kulowo muzi sedlula ngisho obaba omncane bakamakoti wakhe sedlula ngisho obaba omdala bamakoti wakhe ngoba udidwa inkulumo leyayithi la ekhaya sekusekhaya. Kusuke kuyindlela yokubonga yokuthi we really appreciate indlela osilobolele kahle ngayo, not necessarily ukuthi sebe hand over umuzi wabo kuwe noma izinto abazenzayo. Fica usibari usehlenyuka ukhiwe courtroom usuhleli kuye sesesibayeni sekuyena osethi inkomo inqunywa kanjani ayihlahlele kanjani angalekelela asiphiki ma isikhala sikhona kodwa bangagcina abafana bakhona noma izinsizwa zakhona seyigcina seyisokola ngazathi huyo senjani osethathe over noma unjani osethuke over izinto kanti cha suke bekhona abafana bakhona. Angagcini umkhwenyana sesibanga naye lapha ka round endlini yangenhla seqosheme nathi sebamba imbuzi seyixamalazele seyilethe uthi ayizohlatshwa la akusenga ngawe emkhwenyana lokho ngoba bakhona abantu bala ekhaya. Ungadidwa ihlaya leli ya okusuke kukhulunywa ngalo nje ukuthi usulobole kahle nangempela usushaya isikhindi ngempela nawe usuyangena cha ekhweni kuyohlezi kusekhweni lakho noma ngaba neminyaka emingaki ukuyosho njalo ukuthi nanga umkhwe wakho nanga umkhwekazi wakho ngoba indoda ayinayo umamezala nobabezala kodwa indoda inomkhwe nomkhwekazi wayo. Ngeke ngizwe nje sebephambanisa abafowethu sethi ade bona umamezala wakhe ade bona ubabezala wakhe cha indoda ayinayo umamezala ayinayo ubabezala kodwa inomkhwe nomkhwekazi owesifazane kuphela othi kumama wendoda othi kubaba wendoda umamezala noma ke ubabezala phakathi kwabo babili kumama uthi umamezala kubaba athi ke ubabezala. So ngihlukanisa lapho nje so ngiveza ukuthi ke bangagcini sebedideka ngempela abanye useyigcina useyindodana la ekhaya sekuze kuyazwela ngisho einganeni za la ekhaya sekuze kuyazwela nakubafowabo bakamkhwe wakhe sekuze kuyazwela ngisho kobaba omdala bakamakoti ukuthi awunanga umkhwenyana esexakile mkhwenyana uyena osekhile endlini yangenhla ukhiye usukuye mkhwenyana uyena osekhipha utshwala besizulu uyena umkhwenyana osephethe ukhiye secourtroom uyena osenqaba nenyama la makunganididi lokho webantu asebelobolile bashada noma baganwa noma bacacelwa ungabe usuzwa lenkulumo isuke ipart of excitement ukuthi sijabule kakhulu usufana nengane la ekhaya not ngempela ukuthi uzozuyoguqa emsamo lapha ya kwaRondo usiyozuguqa emsamo lapha endlini yangenhla sekukhulunywa ukhona cha
nawe nezakini ngoba nawe unabo dadewenu unabo nawe abazolotsholwa kusasa uphinde nawe futhi ubancokolise kanjena uthathe leli ncoko wancokoliswa ngalo ekhweni lakho uthi cha mkhwenyana Sibari la ekhaya usufana nengane la ekhaya nawe usungangena ngisho ngesikhindi usungasenga ngisho inkomo kodwa hayi ukuthi ngempela ulinde ukuthi lo mkhwenyana kadadewenu usuzohlala phansi wena bese lawula kuze kweqe ngoba okumnandi ngathi thina abantu abamnyama kakhulukazi nje yonke into iyenzeke wonke umuntu unekhwe lakhe wonke umuntu unekwamalumela wakhe wonke umuntu wesifazane uthi kusemzini lapha wonke umuntu wesifazane nomamezana babezala wakhe wonke umuntu wesilisa nomkhwekazi wakhe unosibari bakhe so ngeke na uthande umyeni kadadewenu sekuyo seshaya u5 ekhaya kini uyocomplain so ufuna ukubuya ubuke emuva ukuthi nawe wakhululwa kudlalwa wasukhululeka ngempela so ukugade lokho uze nje ngemuva asisho ngeke ulekelela makuhlinzwa phela vele usufana nomuntu wakhona impela la ekhaya ngoba usulobolwa ishazo kodwa kufanele kulandele ngemuva Sibari ake senzeni ukuthi umkhwenyana ake senzeni ukuthi asibambeni le yankomo akuvele ihlatshwe inkomo manje umkhwenyana akwenze ukuthi cha sesala lapha endlini ngenhla singasayo ukukhuluma yebo ingane la ekhaya kodwa ngeke sikuthole ususemsamo lapha suguqe kanye nathi sesithethe idlozi nawe noma ngabe walobola waqeda la ekhaya wacacela kodwa akukunika igunya lokuthi ungene endlini yangenhla lokho umuntu okumnika igunya lokuthi ayibandanye ngokuphelele umakoti lo wakho kini hayi wena la ngoba uzomthatha nje uthatha umuntu wakho umusale niyoshaya umthetho wakini le hayi ukuthi la ekhaya suzoshaya u5 kuze kweqe ayisekho into ekhulunywa uma ungekho sekubuzwa nakuwe nawe nje ubobona ukuthi hayi yebo bayangithanda impela abasekhweni lami kodwa hayi inabanikazi indaba bakhona nje nganobhuti bani ngani bakhona baba omdala bani ngani bakhona baba omncane bani ngani bakhona malume bakhona mina ngeza lapha ngoba ngizolobola ungagcina usugamanxa kuze kweqe uzugcina usunamazondo sonyanisa kuthiwa awu asilapho thina ngeke thina siyophathwa umkhwena kabani asilapho thina ngeke siyokhila icourtroom umkhwena kaSibani bani ngeke siye lapho thina siyoncisha inyama umkhwena kabani ngeke siye lapho thina ngoba utshwala lokhu bulawula uSibani bani ugcina usuna inyama nambana kanti wawuze ngani wena wawuze ngentombi yagcinisa umkakho wayithatha wayithela ngenyongo kini ukuthi seningabale manje la ezani ikhezi kodwa mesele ngisifubeni kuwe owani ukhiye wakaround wenzani ukhiye wakaround kuwe owani lo match ususephaketheni kuwe ukulayitha impepho lembuzo usuyixamalazela usuyisapha emsapha uyisaphi usuyini la ekhaya ibhantshi liyaqokwa nje ekhweni for inhlonipho nje nawe nje ube respected nje kuyaqokwa nje uyabona ungagcini nje ngempela nawe usungasayiqondi kahle ukuthi ubani usuhlinza inkomo zakhona usubamba imbuzi zakhona usuguqa emsamo wakhona suyageja so abanye ke liyabadida lelo hlaya lihambe libadidi leli ncoko elithi iskipper wofika uzosilanda ekhaya imoto ogcina uzoyilanda ekhaya wena mkhonyana usungahamba ngesikhindi la ekhaya usungasenga ngisho inkomo usuyingana la ekhaya usungalala noma kuyiphi indlu la cha uma umkhonyana nje uyahlala ulinde nje bese thiwa Sibari uzolala lapha Sibari uzokwenza ukuthi ungagcini sokucaluza kuze weqe uzugcina usunjani sunyama nambana aza ama boundaries akho aza ama limits akho okunye ukunqabe na ukuthi hayi angifisi ukwenza kanjena ngoba kokugcina kunjani kukubi kusasa ngoba yonke indawo yonke imizi inemithetho yakhona indlu yangenhla nje angeni noma ubani noma umkhwena wakhipha waze weqa einkomeni kodwa angeke simthole umkhwena senjani seqoshe endlini yangenhla angikhulumi nanga nokuqosha uma ungena nje usuyaluza endlini yangenhla usiyokwenzani so ligadeke lelo ncoko lingagcini selinjani seligalophisa usiwenza uze kweqe nangali zazi ukuthi ungakwabani. Siyabingelela ngizokwenza siyacela ngoqala ukungena kuleli ikhasi lethu cofa subscribe button kule channel yethu Umkhosi 2 eyonganza kwethu ke unkwali yenkosi bafowethu usekhuluma indaba enkulu indaba yokuthi umkhwenyana akumele akhululeke kakhulu. Mina ke nawe nganza kwethu bengathanda hlanga lapha kwi comment section sizovo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba ngoba uthi yena nje kusuke kuyisibongo nesincomo esisuke siqhamuke ekhweni ukuthi umkhwenyana usuwala ekhaya but akusho ukuthi owala ekhaya. Nganza kwethu mina nawe masiphinde sihlangane kwi video elandela usiniphathelele izindaba nezinye danko.